Kublai shibuna pi parlok brok ba jupet pekerjaan ikan channel mau benar te parlok brok mentang wan raj pi har bedai bat ke resort ke kai football menin ke janmit ke India persa ya ke Qatar halaying jong dari India ke bedai hapo Kalinga Stadium Bhubaneswar Odisha ya kan kai latih berukum ke FIFA World Cup 2026 preliminary joint qualification round 2 kadai kai yakni rung World Cup haka round ke baar haka match ke baar haka baik India kala matno ikan 6 rem hadu lai gol lanot persa ya ke Qatar ingnya paino mentah haka baik debat kena kai menin ke janmit haka ba tang sau menit ke Qatar kala tab no ya gol ke maningkong kala tab da Mustafa Tarik Mashal but haka menit ke basau penyaupat ke Qatar kala tab ya gol ke baar da almost Ali badai player jong ke Qatar haka menit ke bap pun riu ke gol ke balai la tap da Yosef Abdul Rizak kapan long sedon ke India ban matno ya kan 6 rem da lai gol la not what happening ke jela kai ke internet haka pakai India kala ya kai nadu met ban sim ban lim ya ke Qatar Henry Kamla namar baga Qatar ke de gari ke baklain bor ba haka bade be jela kai football kamtam hapo Asia what haka World Cup ru ka Qatar kala yorung teng dan de nak ka daw kapan long ke India ban cenjar ban penlim nomor ba ka Qatar ka de kari ka baklan bor ba haka bade bat dia la kai football palong sendon ke India makan rem sendon da lai golan not what la kala kai halaying what la kai kun halaying leng ba ki paj ba ki la ai ka san ba ke India man job akan ke game Henry Kimla nomor ka don san ba ke India ban rung akan ke World Cup nomor ba haka match ke ban kong kala penlim ya gue da si golan not la kuria kala point mentah ke sengi menin kam janmit India kali lek kan balak ban lim ya ke Qatar Henry Kamla pat kala manok sendon ya kan 6 rem dalai gol lanon kala penlong sendon ya ke Qatar ban kurs sendon hadu riu point bahkan yo hakadan ke banikong haka grup stage jong ke grup E haka badai bat kan ke yakni rung World Cup taka India kan ya kun pat ya ke next game persa ya ke Afghanistan haka pakai India mentahi kadang kawan hakadan ke balai ke Afghanistan bat duit kadang 0 point namar bagi la charem marchisin bat ke India bat ke Qatar ingin ya page next game ke India ke ban job bet ya ke Afghanistan kenang bahkan don shan pan ya rung haka ne ka World Cup kabakam sko tena sisu kolong menin ke janmit la don lang wei ukush pokona ma jong ka pertehi baraka wei ubadai ukush barim jong ka klub Arsenal bala ka po Premier League England u Arsene Wenger ula don lang ru bat Chibristar jong ka ne ka jala Odisha habu Bhubaneswar pat kila please don ya monong rim kembala kerteng balai kerteng daga AIFF FIFA Talent Academy ban kring ban yawer ya ki kena lane ki samla don sap haka badai bat yela kai football ban rung syakani ka academy namar ba ka India menta kala dei ban sedang ban kentiuno ya ka jela kai football namar kat kari India hi dei ban kiu chakmat kiu chakrang haka badai bat yela kai football namar haki ni gisi menta ka India kala stang kiu ba haka jela kai football tu Arsene Wenger la ai jung mut pat ula ai man simru ya ka ri India hi bro ka wei ba kidei ban Restom nang ba kin nang kiu shakmat nang ban nang kiu shakpang ban habade bat kini kajela kai football nang ba kan yorung no isha ka World Cup bat kade ka jing men toile ne ka jing yo nong shibun ya kari India haka bade bat kajela kai football marba u Arsene Wenger ula wan jat hari India ban ajeng mut bat ken tiu ya kajela kai football hari India nang ba India kan nang kiu shakmat nang kiu shaprang habai ya dei bat kajela kai football te tangkane koblai shibun parlok baro ngini akan dupat haka we pat ka video